twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu nkuko bisanzwe ni ku Ibendera TV ngendeye na Cretine Rushwa nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero tugiye kugaruka mu by'ukuri tubagezaho urutonde rw'abahanzi nyarwanda bakoze imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo bakoresheje nyuma bikaza kumenyekana. Hari umubare munini cyane w'abahanzi nyarwanda byamaze kumenyekana ko bakoze imibonano mpuzabitsina bakiri ingaragu ndetse bakayikora nta gakingirizo bakoresheje. Bikaba byaratumye bibaruka abana mbere y'uko barushinga byemewe n'amategeko, aho bamwe muri aba bahanzi babyaranye n'abahanzi bagenzi babo, abandi bakabyarana na ba nyampinga, abandi bakabyarana n'abandi bakobwa banyuranye. Dore bamwe mu bo twabashije kumenya, kuko birashoboka ko hari n'abandi byabayeho ariko bakabigira ibanga ntibibashe kumenyekana. Ku mwanya wa mbere haraza umuhanzi bita Rafiki, bamwe bakunze kwita Coga. Uyu muhanzi yamenyekanye mu njyana ya Coga Style, afite umwana w'umuhungu akaba yaramwise Junior. Uyu mwana Rafiki yamubyaranye n'umukobwa utabashije kumenya neza amazina ye. Umwanya wa kabiri w'uru rutonde harazaho umuhanzi Senderi International Hit. Uyu muhanzi witwa Nzaramba Eric ku mazina asanzwe, azwiho udushya twinshi. Nawe ari mu bahanzi nyarwanda babyaye batararushinga, ndetse bivugwa ko ashobora kuba afite abana babiri, yaba ngo yarabyaranye n'abakobwa batandukanye. Ku mwanya wa gatatu w'uru rutonde haraza umuhanzi Ama-G The Black. Uyu muhanzi w'umuraperi ubu yamaze kurushinga byemewe n'amategeko, ariko nawe ari mu babyaye mbere yo kurushinga byemewe n'amategeko, aho ubu Ama-G The Black abana na Rosine nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Ku mwanya wa kane w'uru rutonde haraza umuhanzi Makoni Koshwa. Makoni Koshwa abana afite ngo yababyaranye n'umugore uba muri Uganda ubwo yabaga muri iki gihugu, gusa nyuma abaje gutandukana ubwo uyu muhanzi Makoni Koshwa yaraje mu Rwanda ahasanze umuryango we. Kugeza ubu uyu muhanzi aba wenyine mu Rwanda, ariko avuga ko we n'uyu umugore bakimeranye neza nubwo ngo hashize imyaka myinshi batandukanye. Ku mwanya wa gatanu w'uru rutonde haraza umuhanzi K8 Kavuyo. Uyu muhanzi akorera umuziki we muri Amerika kubw'impamvu z'amasomo. Umwana we w'imfura uzwi yamubyaranye na Miss Rwanda 2009 Bahati Grace, aho uyu mwana bamwise Etani Muhire. Umwana wa Kate Kavuyo yavutse mu mwaka wa 2012. Umwanya wa gatandatu haraza umuhanzi Fireman. Uyu muraperi afite umwana umaze gukura, nawe akaba ari ku rutonde kuko byamenyekanye ko yabyaye mbere yo gushinga urugo byemewe n'amategeko, nubwo kumenya amakuru y'umukobwa babyaranye bigoranye cyane kugeza ubu ngubu. Umwanya wa karindwi w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Bulldog. Afite amazina menshi arimo nka Jisho ry'urupfu, Rwagakoco, Database, Heavyweight, Semwiza n'andi. Ku itariki ya 21 Mutarama umwaka wa 2013 nibwo yibarutse umuhungu amwita Jabo Khalifa Evangelista. Ku mwanya wa 8 haraza umuhanzi Diplomate DPG. Mbere yo kwerekeza muri Uganda nyuma akaza kugaruka mu Rwanda, uyu muhanzi
ari naho aherereye kugeza ubu. Nawe ari mu bamaze kwibaruka imfura ye, gusa amazina y'umwana we akaba atakunze kumenyekana. Ku mwanya wa 9 w'uru rutonde haraza umuhanzikazi Oda Paccy. Uyu yibarutse imfura ye mu mwaka w'2011, akaba yarabyaranye na producer Lick Lick, kuri ubu usigaye uba muri Amerika, ndetse akaba abarizwa muri Press One. Umwana wabo bamwise Mbabazi Linka. Ku mwanya wa 10 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Mico The Best. Mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka w'2013 nibwo Mico n'umukobwa abakundanaga icyo gihe witwa Gaudence bibarutse umwana wabo w'umuhungu. Ku mwanya wa 11 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Jay Polly Joshua. Kuva ku wa 2 itariki 10 Nyakanga mu mwaka w'2012, umukunzi wa Jay Polly witwa Afsa Nirere yibarutse umwana w'umukobwa, nuko bamwita Kristo cyangwa se Crystal. Umwanya wa 12 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi JC akaba azwi nawe hano mu ruhando rw'abahanzi nyarwanda. Muhire Akeza niwe mwana JC yabyaranye n'umukunzi we Ishimwe Diane. Ku mwanya wa 13 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Uncle Austin. Imfura ye yayibyaranye n'umukunzi we uba muri Uganda, gusa amazina y'umwana na nyina ntabwo nawe ajya amenyekana. Ku mwanya wa 14 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi P-Fla. Uyu muraperi imfura yitwa Otis, akaba yaramubyaranye n'umuraperikazi Eri Poeta. Ku mwanya wa 15 w'uru rutonde turahasanga umuhanzi Isamusure. Uyu muhanzi akaba n'umukinnyi w'ikinamico, amaze kwibaruka abana babarirwa muri 6 ku bagore batandukanye. Ku mwanya wa 16 turahasanga Kabera Robert, yamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Sergeant Robert. Nta makuru ahagije y'umubare w'abana uyu muhanzi afite, gusa bivugwa ko afite abana barenze umwe. Ku mwanya wa 17 turahasanga umuhanzi Dani Nanone. Uyu muraperi n'umukunzi we Maureen bibarutse umwana w'umuhungu, gusa uyu musore yakomeje guhakanira itangazamakuru ko yaba yarabyaye, ariko hakaba hari amakuru avuga ko umukobwa babyaranye amaze kwibaruka yemeje ko uyu musore yagiye kwa Maureen kwita izina. Ku mwanya wa 18 turahasanga umuhanzi Mani Marite. Nta na rimwe arerura ngo abivuge, ariko hari amakuru avuga ko afite umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka iri hejuru. Iki cyegeranyo tubibutsa ko twakibateguriye twifashishije inyandiko yo ku ya 1 Mata mu mwaka w'2014 saa 11:38 yasohotse mu kinyamakuru Igihe, ndetse na zimwe mu nyandiko zitandukanye zo kuri Google mu bika byazo bitandukanye. Ni urutonde rw'abahanzi bagera kuri 18 byagaragaye ko bakoze imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo bakoresheje, hanyuma bikaza gusakara muri rubanda. Kora like na subscribe, ndetse ntibagirwe gusangiza inshuti zawe iyi nkuru. Uduhe igitekerezo ndetse tubwire n'icyo ubutaha twaza tukuganiriraho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.